Ngibingelele lonke balaleli emakhaya ola nobabhengu nababukeli bonke. Again, I'm back on your screens and on your phones. Siyabonga kakhulu ngokuthi niphinde futhi nizoba ingxenye yethu and tune in into this live stream. Namhlanje we are looking at indaba yensindiso, salvation. Okuyinto engicabanga ukuthi mhlambe sonke siyayiqonda okanye sicabanga ukuthi siyayiqonda. But the more we dive into the Bible, ila sibona khona ukuthi kunezinye zezinto ezivelayo mhlawumbe esingase singakwazi ukuziphendula ezimayelana nayo insindiso. But before we continue, maybe let's just read 2 Timothy chapter 3 sifunde khona verses 16 siya verses 17. Namhlanje ke ngitsho nomfowethu le eThekwini ngiseMaritzburg mina njengamanje njalo nomfowethu ukuthobani ukubheka ole indaba zaseThekwini. Mhlawumbe nje mfowethu ubingelele bonke abazalwane abasibukayo ku YouTube na ku Facebook. Ubingelele mfowethu. Amen bhuti. Hayi ngizothanda ukubingelela abazalwane bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Simbonga uNkulunkulu ngomusa wakho ngaka kuba sizobheka lemfihlakalo zeyindaba zombuso. Amen. 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 No. Amen. Ake sifundeke 2 Timothy chapter 3 verse 16. Uthi all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Ngicela ngifundele mfowethu ngolimi lwesiZulu nawe lapho ngakuwe sizwe ukuthi ithini le ndaba. Amen. uTimothy chapter 3 verse 16 and 17 uthi yonke imibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu ilungele ukufundisa nokusola nokuqondisa nokuyala ekulungeni ukuze umuntu kaNkulunkulu apheleliswe yonke imisebenzi emihle. Amen. Amen. No siyabonga. Why am I reading this verse, bazalwane? It is so that we can understand the authority and the power of scripture. So fizoba siqonde sazi futhi njengabazalwane ukuthi iBhayibheli ilona mhlahlandlela, iyona nkombandlela, iyona encwadi esibhalwe uNkulunkulu, lona izwi likaNkulunkulu kulona kufanele siphile ngalo thina njengabazalwane. So I'm reading this verse so that we can be able to understand the authority and the power that scripture holds. Kahle kahle izwi lokho iBhayibheli ilona ekufanele kube lona esihlola ngayo yonke into, nekulona efanele sikhande ngazo ifundiso nama doctrines fanele siwakhande based on iBhayibheli. So today we are looking at the doctrine of salvation. You know, salvation is also a doctrine. Abantu abaningi bafikile nama salvation abawachaza ngendlela bona abathanda ukwachaza ngawo. But today salvation sibuke ngokwezwi lenkosi ukuthi ithini. In our intro video, what I did is that I introduced the salvation ngendlela ukuthi siyabona ukukhulunywa ngayo in past tense, siyabona ukukhulunywa ngayo in present continuous tense, siyabona ukukhulunywa ngayo in a future tense. Kanti kahle kahle lento eyinsindiso iyini, into eyenzeka, into eyenzekalayo, into esazokwenzeka yini, uyabona. So kubaleke ukuthi siqonde lokho. Mhlambe before ngibona kuwe mfowethu usichazele kahle indaba yensindiso. Ake sifunde Ephesians chapter 2 verses 8. Ake sifunde lapho. Simuzwe ukuthi Ephesians chapter 2 verses 8 uzongivulela ngesizulu ngapho ngakuwe mfowethu ekhathi uzongifundela futhi. Ephesians chapter 2 verses 8 ufundeka kanje. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God. Ngicela ungifundele lapho ngakuwena mfowethu. Amen. Hayi ngala ngolimi lethu lesiZulu kufundeka kanje kwabaseFesu chapter 2 verse lika 8. Lithi ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa. Nalokho akuvi uNkulunkulu. Amen. Nalokho akuveli
akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu. So uyabona lapho uthi nisindisiwe. So ukhuluma ngento esiyenzile vele. La you have been saved. Ake sifunde 1 Corinthians 1:18. Ake sifunde u1 Corinthians 1:18. Nakhona sizobona ukuthi sithola umqondo futhi ngensindiso lapho. Ake sifunde 1 Corinthians chapter 1 verses 18 wakhona ufundeka uthi, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but it is but to us who are being saved, it is the power of God. So again futhi siyabona la uthi Paul, to us who are being saved. La sibona Paul osindisiwe vele kodwa uthi to us who are being saved. Engathi Paul usaqhubeka nokusindiswa, angazi iyangithida lento kodwa ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukuthi usichazele kahle. Uthini ngalapho ngakuwena mfowethu Paul? Hayi, ake sifunde ngala ngakunina mfowethu. Uthi ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubula. Kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Kwababhubhayo esisindiswayo. Kithina esisindiswayo. Ingamandla kaNkulunkulu. So uyabona ukuthi Paul la uthi Paul uyasindiswa naye. Okungifundele mfowethu, okungifundele lapha first Peter 1:5. 1 Peter 1:5. 1 Peter 1:5. Ngifundele first Peter 1:5. Khona ibese elinye engifuna engibhekayo. Okay, u1 Peter uPetro wokuqala. Yes, Petro ivesi yokuqala. Ivesi chapter 5 uthi nina enilondolozwayo ngamandla ngokukholwa ukuba nibe nokusindiswa okulungiselwe ukwambulwa ngesikhathi sokugcina. Okay, ake ngifunde la u1 Peter ngeNLT. Ngiyamthanda u1 Peter ngeNLT ngoba uyiveza kahle lento esifuna ukuyicacisa nokuyibheka la wemfuthu engifisa ukuba usize kuyona. 1 Peter chapter 1 verses 5 wakhona ufundeka kanje ngeNLT. Uthi, and through your faith, and through your faith, God is practicing or protecting you by His power until you receive this salvation, which is ready to be revealed on the last day for all to see. From the food. And through your faith, God is protecting you by His power until you receive this salvation, which is ready to be revealed on the last day for all to see. So la uyambona ukuthi uNkulunkulu umgcinela ukuthi namkeliswe lensindiso esikhathini esizayo. Kanti iblensindiso but awukusitshele awuchazela ngale nsindiso ukuthi kwenzakalani la nangu Ephesians la uthi nasindiso. Nangu 1 Corinthians 18 uthi thina esisindiswayo futhi siyasindiswa. Nangu uPetro manje uthi khona insindiso esibekelwe yona eyowambulwa eyobonakala isikhathi sokugcina. Awichaze futhi kwenzakalani la? Amen. No, siyabonga mfowethu, siyabonga uNkulunkulu. uPaul mayiveza lento uzama uveza iplan kaNkulunkulu esindisa umuntu ukuthi uNkulunkulu uyahlela uNkulunkulu ongasi uNkulunkulu wedisorder ngoba lapha kuEphesians ekhuluma ukuthi sisindiswe hayi ngokwethu kodwa kuyisipho esivela kuNkulunkulu sokukholwa okuwukuthi ngohumusho lesilungu bathi ijustification lapho esindiswa ezonweni zethu endala futhi okusho ukuthi ukulungisiswa futhi siba ne right standing noNkulunkulu siyalungisiswa phambi kaNkulunkulu sibe ngabalungileyo. So manje ke lapho ke sibe ngabantwana abasha ila siba khona sithi we are born again ila sesizalwa khona ngokusha
Amen bazalwane. So lana siyabona mayisebuya ku 1 Corinthians chapter 1 verse 5. La esekhuluma khona nge-present continuous thing eyenzakalayo ke manje empilweni yomzalwane la ethi lingamandla kaNkulunkulu kithina esisindiswayo. So now sekhuluma ke ngalesigaba ke lesi esisibiza nge-sanctification okungcweliswa okuyinto eyenzeka continuously kumzalwane. So siyabona la 1 Peter ke ma sekhuluma ke nge-future ke manje ke yokusindiswa komuntu lapho umuntu ezobe ekhazimuliswa khona phecelezi ngolimi leli lesilungu kuthiwa i-glorification la umuntu esekhazimuliswa khona. So Paul uzama usidrawela yonke ke iplani kaNkulunkulu ukuthi umuntu usindiswa kanjani. So njengoba esivezela ke lapha sisazoyibheka kahle kodwa nje into uchaza legaba ezintathu ukuthi umuntu uyalungisiswa umuntu angcwelise bese umuntu yakhazimuliswa lapho ke iplan yokugcina kaThixo. Amen. Okay, so uthi imiphuthi lento le ye salvation into inegaba ezintathu usho njalo. Igaba ezintathu mfowethu inegaba ezintathu. Mawuyibala lezi igaba lezi uthi yini i-justification. I-justification mfowethu, i-sanctification kube i-glorification. Glorification. Amen. So uma mina ngamukela uJesu angithi lithini iBhayibheli kanti akade sifunda kanjani iBhayibheli bafowethu? iBhayibheli ngithi uvuma ngenhliziyo uvuma ngenhliziyo hayi ukholwa ngenhliziyo uvume ngomlomo bese kuba ukusindiswa mfowethu. Usindiswa mfowethu. Ngavuma mina ngenhliziyo mina ngakholwa ngenhliziyo ngavuma ngomlomo kusho ukuthi angisindisiwe yini? Hayi insindiso ephelele leyo mfowethu ngokwezwi kaNkulunkulu ayikho imisebenzi ekumele uyenze ukuze uqualify ukulungisiswa uNkulunkulu kodwa ukukholwa umsebenzi waqeda uJesu esiphambanweni. Futhi kahle lento ithi ngisho ungazama umsebenzi wakho ngeke iziqualifyise ukulungisiswa phambi kaNkulunkulu kodwa kumele ukholwe umsebenzi owenziwe uNkulunkulu ewenzela wena ukuze akulungisise phambi kwakhe. Okay. So indlela nje yinye nje mfowethu ukuthi ubeke ukukholwa kwakho kuKristu Jesu. Okay. Ukholwe ngenhliziyo uvume ngomlomo. So ngiyakholwa ngenhliziyo ngiyavuma ngomlomo. Mase ngenza njalo sekukusindiswa lokho ukuthi mawukholwa wena uthi ulokho kokuqala lokho ile okubiza ngejustification. Yes, ilokho oqala kuthiwa ijustification mfowethu. Okay. So angiqedile ke mase ngenze lokho akakapheli isaqhubeka indaba. No, akakapheli mfowethu lapho usuzelwe njengomntwana mayisezela impilo yakhe ayimi lapho. Okay. So uyaqala umntwana mayisezwele kumele akhulise umntwana ngendlela ezifaneleyo ngendlela azokhula abe yiyo indlela eqotho. Okay. Amen. Okay. So ukuzalwa lokho la ulungisiswa phambi kaNkulunkulu. So emva kokuzalwa umntwana uyaphila impilo kuze kufike isikhathi ke la sikuphela kweinsuku zakhe zokuphila. Uyayibona nje lento uNkulunkulu wayiplana kahle wayibeka in a sense ukuthi umuntu akwazi ukuyiqonda lento yakhe insindiso ukuthi ibuyisa nasekuzalweni komuntu iwenze umqondo lento. Ngoba iBhayibheli isivezela ngokusobala ukuthi bonke abamamukelayo abaphamani bababizwa ukuthi bangabantwana baNkulunkulu. Okusho ukuthi ngiyachama imali ehlangezana ithi hayi asisazalwa ngokwentando yendoda nangokwentando yenyama kodwa sizelwe nguNkulunkulu uqobo lwakhe. So uyabona ukuthi la it's something a supernatural eyenziwa uThixo ukuba sizane kwelikamoya sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Okay, so kahle la ku justification ukuthi ngisuka ekubeni nguXolani Bhengu sengizongena emndenini wasebukhosini senguXolani Christ manje ngoba phela sengizalwa kaChrist. Yebo mfowethu ngizindlela usuke ngithengwa la ngithengwa uNkulunkulu ngomusa engithengela esibongweni sakhe ukuze ngibe indlalifa kanye naye. Nakho ke sengiyindlalifa mfowethu. Nakho ke sengizelwe, nakho ke sengumKristu, sengingowaka Kristu isibongo. Sekufanele ngileke ukubiza ngecertification awusichazela kwenzakalani la ku sanctification. Yebo mfowethu
mase singena ke kwisigaba lesi sanctification njengoba uNkulunkulu ekuzala nje ukusindisa nasezintweni ezithile ngoba njoba ungakakholwa unepower yesono le ekuyimaster yakho oyislave ngaphansi kwa ekwenzisa izinto noma uzazi izinto ezinhle uNkulunkulu ayithanda ngenxa ukuthi unemaster ekuwe econtrolayo awukwazi ukwenzana wenza yonke into mangathi nje ngezumzekelo umuntu oyislave enemaster akanasay kodwa obey lento esho master indlela yokukhululeka master ukuthi afe so lento uNkulunkulu so amazing ngoba ukwenza ukuthi ufe kwimaster yakho yesono so awufa kwimaster yesono then ke usuba ngokhululekile emandleni esono kodwa manje phambi kaNkulunkulu usungopheleleyo olungisisiwe omuhle phambi kaNkulunkulu umntwana kaNkulunkulu olungileyo so now awuseyona ke amandla esona asukiwe phezu kwempilo yakho ingakhe dingamandla kaNkulunkulu because the power of God ibulala ithoka ebesifakwe kulo lesono manje asekho ngaphansi kwalesono sekuthi singene ejokeni ke manje kaNkulunkulu lokulunga ukuze impilo esiphilayo ke manje asisayiphilela thina sesiphila impilo sikuChrist ke manje njengoba usuzalelwe kuChrist uzombona uPaul lapha encwadini kwabaseFilipi I think it's kwaseGalatia chapter 2 verse 20 I think ku19 uthi kanje ubethelwe kanye noChrist uthi akuseyiphila kodwa sekuChrist ophila kimi uphile ngiphile enyameni ngiphila ngokukholwa kuChrist uJesu so njengoba usupholiwe nje akusewena ophila kodwa manje sekuChrist ophila kuwe wena ngoba usenyameni lempilo iphila kanjani na uyiphila ngokuthi ukholwe nguJesu Christ ukuze amandla esalvation akwazi ukusebenza then ikwazi uPaul futhi khona enye into ayiveza engithandayo lapha kuRomans chapter 12 uverse 1 no2 nikelani imizimba yenu njengoba usuzelwe ke manje usunikela umzimba wakho ke kuChrist ke manje ukuze umzimba wakho uthi nikelani emzimbeni ebe umnikelo ophilileyo nethandekayo phambi kaNkulunkulu so now lento ikutshela ukuthi wena awusena control over your body then uChrist uyena osene control phezu komzimba wakho umlawuli wakho sekuChrist manje so njengoba usuphila ke kholwa kuChrist usho ukuthi by your faith you obey yonke into uChrist akulawula ngayo you will see uPaul futhi into njengoba sekuphila uChrist now suyahamba ke njengoba iverse number 2 kuRomans ukutshela ukuthi ke nesimo sengqondo yenu siguqule ngokwenziwa sibe sisha ukuze nikwazi ukuhlonipha okuyintando kaNkulunkulu nokudekayo nokupheleleyo kaNkulunkulu so akekho umuntu oqonda into zikaThixo ngaphandle kamoya kaNkulunkulu so njengoba sesizelwe uNkulunkulu sinomoya kaNkulunkulu so now umoya kaNkulunkulu iwona ongamandla kaNkulunkulu njengokuthi verse lesifundile nje uRomans chapter 1 uverse 8 la ethi izwi lesiphambano lingamandla kithi lesindiswayo lingamandla kaNkulunkulu yayibona le ukuthi iyayikhipha umuntu kwi-equation ukuthi umuntu akanamandla okwenza so lento ye-certification izokutshela ukuthi wena awuna power wena you please uNkulunkulu awuna power yokuthokozisa uNkulunkulu I think enye into ekumele siqonde singabantu ke general ukuthi njoba thina exist we are existing for the glory of God not ukuthi uNkulunkulu not ukuthi God is existing for our own good wait la mphambi kuba seyitolo usikhulume nge justification wathi sithengwa kuNkulunkulu sifungene empilweni kaNkulunkulu wakhuluma ngesanctification wathi mawichaza wathi isanctification manje njoba sengizelwe lo mndeni omusha angisayiphileli mina kodwa senguChrist ophila kumina shuthi ngezinye indlela sengiphila ngendlela yakwaChrist izinto indlela sengiphila mawukuthi bengikade ngowakamtshali ngathengelwa kwaBhengu sengowakwaBhengu adoptwe kwaBhengu sengiphila ngendlela yakwaBhengu manje njengoba ithi isanctification okungcweliswa ubani ongcweliswayo ungcweliswa yini ungcweliswa ubani asichazele eyongcweliswa amen bodai siyabonga mfowethu
njoba ke sesingcweliswa ke mhlambe sibhele igama elithi ukungcweliswa lisho ukwahlukaniswa set apart shuthi manje njoba ususindisiwe then uNkulunkulu is setting you apart from izwe but uletha kuye man so wena sewahlukaniselwe uNkulunkulu so now the spirit of the living God we know bazalwane ukuthi thasashwa noMongcwele so uMongcwele uyena ke ophila emntwini emngcwelise emsanctify umoya kaNkulunkulu umuntu osekholwa osesindisiwe so now uMongcwele is becoming the lawgiver umzalwane the only thing umzalwane yenza is to obey nje usichaze kahle bhuti ukuthi usuthengiwe usemndeni nomusha so kune culture yala ekhaya kunosikompilo esiphila ngayo la ekhaya kunemithetho yala ekhaya so now imithetho le you'll remember uJesu ethi izwe ngelikhulumekini sengihlanziwe ngalo so now the word of God purifies us ngabazalwane amen so now the more is purified then we are set apart for God then lapho ke sesiqala sifana naye uNkulunkulu ngapha ungcwele so nathi we have to be holy as he is holy so uthi la ku sanctification into eyenzakalayo senziwa siba more and more like Jesus we're becoming more like Jesus mfowethu ila isetshenzwa khona sifane naye mfowethu uYesu and leyo nto le ayidingi effort yomuntu ayidinga amandla omuntu isanctification kodwa idinga amandla kaNkulunkulu ngoba sisho it is the power of God so uNkulunkulu osethayo basalwane uNkulunkulu wethu senziwa we becoming more like Christ wewe mfowethu awungitshela kahle ngiyakuzwa ukuthi ngiyakuzwa kodwa uma ukuthi asenzi lutho incike emandleni kaNkulunkulu awichazele ngoba ngithi kuthiwa mawususindisiwe awusayenzi into mawususindisiwe awusakwenza ukuthi angithi khona engikwenzayo nje lapho manje usho ukuthi ukuthi angenzi lutho hayi mfowethu ilula le mfowethu yabona ngoba uNkulunkulu into ayenzile yabona igrace masikhuluma ngegrace igrace nama ngayibeka ngokwami ngathi it's God's ability yebo emntwini emenzisa iwilo yakhe kunevesi engathanda sibuke mfowethu elizokwazi usiphendulela le ndaba uPhilip uPhilip zokwanje amavesi amabili kuPhilip uPhilip chapter 2 uverse I believe verse 18. Philip chapter 2 verse 18. Philip chapter 2. Oh no, verse 12. So from verse 13 iphela nje mfowethu ngenxa yesikhathi. Okay. Uthi 4, okay, ngithanda ngale version mfowethu ekuthiwa iNLT. NLT ibeka kamnandi le ndaba. Ibeka kamnandi NLT. Uthi NLT for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him. Okay. Philip. Yes, so Philip chapter 2 verse 13. Oh, okay, yeah, I'm putting it down here. Yes. Yes. Yeah. Uthi for God is working in you. So nje usumntwana kaNkulunkulu, hayi ukuthi wena kumele usebenze, but God is working in you. uNkulunkulu okusebenzayo wenzani uNkulunkulu ngokusebenza is giving you desires njengoba usuhamba impilo entsha nje yasemndeni kaNkulunkulu God is uMongcwele circumcising your heart uMongcwele usoka inhliziyo yakho ushintsha ama desires akho enyama nezinto obuyithanda manje usuqala uthanda izinto zasekhaya elisha manje sikaNkulunkulu and longs akusumsebenzi wakho umsebenzi kaNkulunkulu uthi for God is working in you giving you the desires and the power yabona lama desires ahamba namandla okwenza lokhu okuthokozisa uNkulunkulu so now akudingeki effort yomuntu la so uNkulunkulu umusa kahle la uma uyifunda umusa la it is God giving you the power God giving you the desire ngoba ngokwakho ngeke uzube nayo i-desire enje no but iqiniso lithi asimfuni uNkulunkulu ngokwakho awuyithandi lento wena nje right nje uzenzele izinto oyithanda kodwa uthe usuzalwe kulomndeni wawusubizwa ngegama lika Jesu wawusubizwa ngesibongo sika Jesu
wathi mawusubiziwe ngesibongo saJesu osibongo sika Christ uye nawe Christian wawusungena kulo mndeni mawusukulo mndeni asungena kulo mndeni mfowethu. It is also the grace of God manje that actually gives you the appetite lena yabo le appetite yokuthanda nje izinto ezihambelana noNkulunkulu. Yazi wangikhumbuza ivesi ethi zithokozise ngoJehova ikhona eyakukunika okufiswa inhliziyo yakho. But uqala lapha ekuthenini zithokozise ngaye uJehova mase kunikeza ukufisa intando yakho. Why uNkulunkulu esho njalo? It's because he understands ukuthi uma uyithokozisa ngaye, uma ukuthi uhlezi kuye uyathokoza ngayo into yakhe, izinto ezifisayo ezisenhlizweni yakho kuzobe kuyizinto vele ezisenhlizweni kaNkulunkulu. Nkosi yami ayilapho futhi. Ayazi labalaleli emakhaya ukuthi manje nikhala ngamadada. Kodwa ake siye ku glorification. Now glorification kwenzakalani la ku glorification? Nangu uPeter lapha ekhuluma ngensindiso eyokwambulwa ezayo. Kanti lesikuyona futhi akuyona insindiso yipi le eyombulwa noma insindiso ehlukile? Awuchaze mfowethu. Amen. Cha futhi akusinsindiso ehlukile mfowethu. Akusintindiso ehlukile le. Manje uPetru mayesekhuluma ngale ezakwambula. Njengoba sazi bazalwane ukuthi ngoba sikholwa sindisiwe sinethemba esibambelele kulo lokuphila okuphakade. So lokuphila okuphakade yiko lokho esibambile. You will remember nje uJesu ngelinye ilanga ekhuluma kuza labantu laba ekuthiwa abaFarisi bezomchallenge bethi nangi indoda inonkosikazi oyedwa ashona umkhwena wakhe ngomthetho kaMoses olandelayo kumele angene kuyena bashone babe bawu10 uthi lo muntu lo mase kuvuka uyoba inkosi uzoba umnyeni wakhe uzoba ubani uzoba bani wakhe bawu10 abantu. Uthi uJesu anifundanga ukuthi uNkulunkulu asewabafile kodwa manje uNkulunkulu abaphila ngoba ngale asinayo lemizimba le ekhanukizi kodwa sinemizimba yenkazimulo imizimba yengelosi. So manje mase siza la kwi glorification sesizoguqulwa ke manje lapho sekusindiswa khona imizimba yethu seshiya lemizimba yenyama lemizimba ekulahlelwe kuyisono lapho sesingabe sakuna nayo iappetite noma into yokona sesinemizimba yengelosi imizimba ekhazimulisiweyo engenayo into yama desires eflesh. Njengamanje siyalwa indaba yeflesh, that's why we need the grace of God okuyipower kaNkulunkulu esifundisayo ukunqaba izinto eziphambene noNkulunkulu. So now when we come to glorification lapho sobe sihlele nenkosi yethu lapho uYesu mayesezosilanda isho njalo iBhayibheli ukuthi mayeseza uJesu siyoguqulwa abaleke kuChrist bayovuka kuqala abaphilayo bayoguqulwa bese siyohlangana nesiyethu. Ilapho ke sobe sekupheleliswa kwensindiso njengoba esho uPetru uthi silinde lo nsindiso ezokwambulwa. So mayisimbule lapho sibe sizohlala nenkosi yethu. Umbone noPaul futhi kuRomans 8:18 ukhuluma into eyisimanga uthi inhlupho zesikhathi samanje azinakuliniswa nenkazimulo ezakwambulwa. Ngoba manje lenkazimulo ezakwambulwa iyona into esenza sibe namandla sibe nale joy ukuthi khona la siyakhona lento esikuyo khona la siyalinda ukupheleliswa kwensindiso yethu. Njengamanje njengoba sayikakapheleliswa mfowethu. Hayi ngiyakuzwa mfowethu. Ake sisummarize ubone ngumfundi oright yini. Ake sisummarize lento. Sine salvation yokuqala ukuthi sikhuluma ngayo sithi justification. Lapho that is the salvation of my spirit. Khumbula bhuti ukuthi umuntu njengoNkulunkulu naye uziqu zintathu. So njengoba eziqu zintathu umuntu fanele kusindiswe iziqu zakhe zontathu ukuze akwazi ukusindiswa ngokupheleleyo. So uma wamukela uKristu Jesu eqaleni ukholwa ngenhliziyo uvume ngomlomo, that is the first salvation, which is the salvation of your spirit. So kusindiswa wena. And then we come into the second salvation now. Lo khuluma ngayo ibiza ngesanctification. Now leyo ila khona sekusindiswa uself, sekusindiswa mina, sekusindiswa my soul. Lapho seshithwa mina ke njengoba uyichazile wathi uKristu sephila manje esengenzi sesenginikeza lama desires lawa. So sekushintshwa mina.
bese ke kube ngiyayithanda ukukhuluma ngayo manje mfowethu ngiyayithanda le eyogcina ngoba ezobe sekushintsha lo mzimba ke lo okuwona ohluphayo nosonisa kangaka ngawusisize Jesu kuyobe sekushintsha lo mzimba ke manje usuba umzimba ongenziwanga engangada kodwa owenziwe ngezandla zikaNkulunkulu qobo lwakhe uNkulunkulu. So now that will be the salvation of our bodies. So zintathu lezi. It is salvation of your spirit, it is the salvation of your soul, and it is the salvation of your body. Ukusindiswa komoya, ukusindiswa komphefumulo, bese kuba ukusindiswa kwenyama. So njoba zintathu izinto lezi njengamanje uma wamukela uKristu Jesu umoya wakho ususindisiwe vele your spirit. And then manje uma siphela ngama decrees enkosi ila khona sithola ukuthi sekuguqula ukuthina ngoba khumbula ukuthi ngale ezulwini asikho isikhathi solokho ufundisa umuntu ufana phile kanjani. So umuntu uNkulunkulu umsebenza la yabona uyakusebenza lapho ezulwini akunamasonto lapha akunamfundisi lapha akufundiswana. So ke kunjalo ke bazalwane, and then it is the salvation of our bodies. We understand that our bodies are not saved, but our bodies will only be saved mhla kubuya uKristu Jesu athi uPaul within a twinkle of an eye ngokuphazima kwemizimba yethu iyoshintsha. Now that will be the salvation of our body. Ingakho iBhayibheli lithi kobe sekwambulwa insindiso yethu ngoba iyobe siphelelisiwe ngaleso sikhathi leso. Manje we are saved, we are being saved, but our salvation is not complete because our whole being, which is umoya umphefumulo nenyama angakasindiswa ngokupheleleyo. So ngiyathemba ukuthi lapho ekhaya you found this very helpful. Please do write to us ubhale lapho ku Facebook if you have any question, you need more clarity, ukhona umnumzana ukubheka. We'll take this conversation back on Facebook sikwazi ukuthi sikhulume on YouTube nakhona bhala futhi nalapho ukuze sikwazi ukuthi sithi engage more, see understand indaba salvation. Today we know ukuthi salvation it's not a once off event, but it is a plan. It is a plan, it is a continuous process eyoziphele mhla kufika uKristu Jesu. So ke bafowethu usiqale nange grace mfowethu wasicela nange grace uthi igrace it is the power of God to give us to live impilo engcwele. It is the enabling power of God. Igrace it is not a ticket ukuthi senze noma yini. Asingangeni ke kugrace mfowethu ngoba sekwe topic yangena. It's topic leyo mfowethu. But today njengoba usekhaya understand this thing ukuthi insindiso it is 3 phases. Phase 1 uyamnqemela uJesu abe inkosi nomsindisi empilweni yakho, you ungena emndenini kaNkulunkulu. Phase 2 uyashintsha manje uyaguqula ukuthi ufane nalomndeni osukuwona manje. And then phase 3 sekusindiswa inyama yakho, sekususwa lento eyizwe kuwena, sekungena kaNkulunkulu ukuze uphelele manje. So bazalwane emakhaya Nkosi yami ukuba sihleli sonke la bese iqhuba le ndaba manje sibonana zamabona kude. But I hope this has been helpful. Please do comment, please do share. What are your thoughts? Please do share your questions ukuze sibone ukuthi lokho esikwenzayo kenisiza yini bazalwane ngoba the into esifisayo ukuthi sonke siqonde iqiniso kaNkulunkulu. So kuze kube siyabonana futhi ngokuzayo uNkulunkulu anibusise. Mnumzane ukubheka uvalelise mfowethu nawe kanti ubasihambe. Amen. Hayi nosibonge mfowethu. Khona nje asengivala mfowethu amazwi nje okugcina engiwathanda yasho uPaul lapha engicauthi amazwi lawo avuselelayo kuRomans chapter 1 16 and 17 engikholwa ukuthi la mazwi lawa uPaul uthi I am not ashamed of the gospel for it is the power of God to salvation to them who believe. You know bese to verse 2 akhona ethi the righteousness of God for in it the righteousness of God is revealed from faith for faith and then we said the just shall live by faith. So bazalwane into enza singa into esenza singamnamahloni ngevangeli ukuthi umuntu is out of equation. Ngenza mhlawumbe ukuthi ubonile abantu bayasindiswa kodwa baphila impilo ebhedayo. Lokho akuyishintsha imessage kaNkulunkulu, akwashintsha amandla kaNkulunkulu okusindisa. Ngoba umuntu engasho ukuthi usindisiwe, ukusindiswa kuphele ukuthi ikholwa ngenhliziyo. Ungayisholo ngomlomo kodwa inhliziyo uma ingakholwanga, you are not justified before God. So you can't experience the power kaNkulunkulu
salvation. So now ilokho nje mfowethu ukuthi let us believe the just shall live by faith. Each and every day we need to live by faith in Christ Jesus. Not to lean on our own understanding, not to lean on our own ability, but let us put our faith in Christ Jesus. Ilokho nje mfowethu sibonge nje abazalwane siyakholwa ukuthi lokhu kuzobasiza kakhulu kwi-journey yethu yensindiso ukuba siphile impilo ezokuliza uNkulunkulu through his power, not our own effort. Thank you so much, Paul. Through his power. Now there is salvation. Insindiso ke leyo uhlelo lukaNkulunkulu lokuhlenga umuntu. Masihamba ngalo uhlelo sizohlengeka. Kodwa masifuna ukuba nolwethu uhlelo angeke size sikwazi ukuthi sihlengeke. Mfowethu inkosi balele emakhaya. Thank you very much. uNkulunkulu alibusise. Until next time, God bless you. Amen.